Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe hara min hewrike on min sanni on ka wetiri ton ka wetirali kon ton kon kañum kadi miɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala wetindir ton kadi on jam hara hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dande bone nde nawnare danda nde kala neɗɗanke yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltinde nawnare ɗo hakkude neɗɗanke bugoyo nde kade lorrata. Musidɓe julɓe hara hiɗen artude ka darsu men ɗo e midi 30 fi jangugol maku e nder makuji nulaɗo ɗi sallallahu alayhi wa sallam fi en nafitorɗi wagutuji ɗi taway ɗi hara ko wiyeten ko buy e meɗen no ka cuuɗi hara en wawu nafitorde ɗi wagutuji ɗo sabu ɗi wagutuji ɗo ko ɗi woni hoore manankum men kum ko ɗi wagutuji ɗo kadi jama on ɓurdata e muɗum hara yimɓe ɓen fof ko 24 heures jogi kono sen dari yimɓe ɓen en taway no woodi gayniɓe goɗɗum hino woodi ɓe gayna goɗɗum jama on konto sertata ko wawugol nafitorgol ɗi wagutuji ɗo. جنگ حديث مجنگ تيون هندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال رواه مسلم. او حديث دو مسيبه julɓe ko honɗum nulaɗo faala en makande honɗuɓe faala en oriyantude e muɗum. Eɗen andi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe laaɓan en reedu ala laaɓanɗo goɗɗo reedu hewti nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Enen ɗo fop e tagor nden fof hay goto yeytotako makko honɗum feƴƴindinta e ɓeygure mum nden ka nder suudu kono nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum defte ɗen fop no windi ko honno ɓe wondirno e sonna maɓɓe honno ɓe hiidirayno e baldi e sonna maɓɓe ko honno ɓe walorayno ko honno ɓe yarayno hurko ala ko tawata nafoore no e muɗum si wona ɓe sifani en fop fiwata en majjum ala kadi lorra ka waali ka hoore leydi ɗo si wona nulaɗo sallallahu alayhi wa sallama yetike en fiwata en yanu e on ɗon lorra salawatullahi alayhi. Eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore en doole wawugol jokkugol makuji nulaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam. jantoɗen ɗo kadi ko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam faala en wattude e feere nder makuji maɓɓe ɓe maaki wondema Allahu subhanahu wa ta'ala no weltora piiji tati. Inna Allah ta'ala yarda lakum, Allah no weltano en si en waɗi piiji tati. Piiji tati Allah no weltano ma sa waɗiɗi himo aña kadi sa waɗi piiji tati. Piiji tati mo hiɗi ɗi ɗinɗon sa waɗiɗi haray mo weltori gollal ma ngal. Piiji tati kadi himo añi. Inna Allah ta'ala tabitino Allah to ɗon yarda lakum himo weltani on si on waɗi salasan piiji tati wa yakrahu lakum haray himo añani on kadi on waɗu salasan piiji tati. Allah no hiɗani on yo waɗu piiji tati himo añi kadi on waɗu piiji tati. Enen ɗo fof hiɗen faala andude ɗin piiji tati ɗon Allah okkora en doole fi waɗugol ɗin piiji tati ɗon. Aranuma on konnum fa yarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a. Allah no hiɗi yo rewmo ko ɗon woni go'o. Allah no hiɗi on yo rewmo. Sen yini ɗono rewgol Allah no wodi woɓɓe famayɓe rewgol Allah ko juulugol. Ko yen innu juulugol ngol no tawa e rewgol Allah kono na juulugol to. Woɓɓe no sikkude rewgol Allah ko itto jakka. Ko yen innu itto jakka on no natori e rewgol Allah kono na ɗum tun. Woɓɓe no sikka rewgol Allah ko jangugol Qur'an. Inna wonnema jangugol Qur'ana no jeya e rewgol Allah kono wona ɗum tun. Rewgol Allah awa ko honɗum rewgol Allah ko ya waɗu denɗangal haqqeji wonɗi hakkunde ma e Allah yeruɗi wawɗa ɗin. Kala ko Allah yamiri ma yo waɗe, kala ko Allah yamiri yo waɗe hakkunde ma e makko waɗa yeru ko wawɗa ko. Kala ko inni yo terte tertoɗa fuu. Famen dewe moƴƴa ka waɗugol ko ya waɗu yeru ko wawɗa ko.
fattaqullaha mastata'tum hule Allah no wawir ɗon non si Allah yamiri ɗo piiji temedere o inna ya waɗu piiji temedere ɗin fof ko ya waɗu yeruɗi wawɗa ɗin naɓa ha yeru ka wawɗa ɗon ko a wawata kon fof o landitortako mo fi muɗum par ce que Allah ɗum dole kono non ko o yamiri kon ya terto ɗum ɗon ko ya terto few ɗon aynata hilammadi dole tertagol ɗum ɗo mi jogaki dole tertagol ɗum ɗo jakka mi andi on kala ko Allah yamiri yo waɗe ande yimɓe ɓen no ɓurdi e muɗum haray an on ko yer ko wawɗa kon waɗata kono kala ko Allah inni yo terte ɗon fof no fota ka waɗugol no ɓurda kono ka tertagol fok no yamira tertagol piide misal Allah no inni yen daro juulen sa wawata an daragol ko ya jooɗo kono non Allah no inni tabere yare ɗon a wawata innude min on mi yaray ɗon fop no inna wota yaru jaka mi andi Allah ko yamirta kon fop si ko yo waɗe ɗon no ɓurda ko yer ko wawɗa kon waɗata kono so inni ya terto min babi tark ara ko ya terto fo jaka mi andi ko Allah yamirta kon ɗa mari babul fi'li ɗa mari babu a tark fi'lu on ko yer ko wawɗa kon tarku on ko fop no fota e muɗum jonnon hulugol Allah en non ko ya waɗu yer ko wawɗa kon tertoɗa ko haɗi kon fo waɗa kadi haqqeji ko woni hakkude ma e himɓe ɓen kon sabu ko ɗon hande julɓe ɓen jogii probléme julɓe ɓen no ɗetti probléme hande kadi diina kan tentini non wano ka meɗen yimɓe ɓen no ɗetti diina kan ko woni hakkude maɓɓe e Allah kon tum ɓe juulay ɓe jangay ɓe waɗay piiji ɗi Allah ɗuman ni ɗin kono ɓe ama jamfagol ɓe ama sattinalngol julɓe ɓen ɓe hama nyammino julɓe ɓen lekkele bonɗe fi kamɓe no ɓe heɓira ɓe ama innen ɗuma wondema empoisonnugol yimɓe ɓen haray ko woni diina ko tottugol ko woni haqqe hakkunde mum e Allah kon e haqqe hakkunde mum e jama on wurin ko hakkunde ma e jama on ɓuri hulɓinade sabu fiyon nu sabu si tawi woni innen a bonni Allah tuubugol ngol no weli fi sabu ɗon ko kanko tum fewtata tuuba kono siko jama on bonnuɗa haray a wata fewtude Allah inna a tuubi Allah jaɓane ha yimɓe ɓen tigiri muño Allah subhanahu wa ta'ala danto en haqqeji jama on ɗum waɗi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki Allah no weltano en si en waɗi piiji tati aranun ɗum en non ko yen rewmo ɗum ɗo woni aranun ɗum rewen mo e ni no rewgol mo ngol ko ya waɗu ko woni hakkunde ma e makko kon waɗa hakkunde ma e yimɓe ɓen urin julɗo on kadi no yamirawnu waɗugol hakkunde inne wonde mawnu teddingol kadi hakkunde mum e yaasi on e kulle ɗen fop ɗiɗaɓum ɗum ko honɗum wala tushriku bihi shay'a wata on sirkam mo hay e hunde wata kafidumo hay e fus Allah kafidetake e goɗɗum Allah kafidetake e goɗɗo kafidetake e goɗɗum ko ɗum ɗo woni Allah sa waɗi ɗum ɗon haray mo weltanima himo weltanima si a rewimo himo weltanima si a sirkanalimo wonnon sirku on kaka inɗe makko maka zati makko maka golleji makko o yi ɗum ɗo ko haqqe wonuɗo hakkunde ma e Allah on sabu en inni ko ya rewmo ɗum ɗon koko woni hakkunde ma e Allah wota sirkanmo ɗum ɗo koko woni hakkunde ma e Allah tataɓo on na ko woni hakkunde ma e Allah koko woni hakkunde ma e jama on koni woni ɗum ɗon wa an ta'tasimu on fuu kadi ko yon jogito bi habdillahi dina Allah kan jami'an on fop wala tafarraqu wata on seydu siki Allah kadi no hiɗi on ye wonu mojobere wotere yurmodirɓe wallidirayɓe laaɓodirayɓe gollidayɓe wattidirayɓe e feereji hara wona gufidirayɓe wona wikkodirayɓe Allah inni miɗo faala kadi on fuu yo wonu nene goto baba goto hara ɓerɗe monɗen no fewtodiri hiɗon yurmodiri hiɗon golludude haray non ɗum ɗo hande no mankani en moƴƴa ɗa wawi heɓude goɗɗo hara mo rewde Allah wala mo sirkande kono innugol mo wonani julɓe ɓen ma ɗimmoɓe makko ɓen ka moƴƴiri ɗon ɗum ɗon hande no metti heɓude
sa waɗi ɗiɗo tati Allah inni miɗo weltanima. ɗiɗiji ɗin ko hakkude ma e makko, tataɓo on ko an hakkude ma e jama on. Ta wonu ka jama lancoto, ta wonu ka jama wikkodirta, ta wonu sabu ka jama on poɗodirta, ta wonu sabu ka jama on tawata hara innen wonde mara ko sabu ma ɓe lancirta tawa kadi ala gonga. Yake mi andi Allah no weltoro piiji tati si en waɗiɗi, si en rewimo, hara en sirkalalimo, hara hiɗen jogodiri e hoore nunɗal, e hoore peewal, e hoore gonga. ɗiɗo tati Allah no weltoroɗi. Allah inni kadi ara mi yetton kadi piiji tati son waɗiɗi hara mi weltaki, hilan añiɗi, hilan wikkiɗi. Wa yakrahu lakum, Allah kadi no añani on ara nun konu qila wa qala. Qila wa qala kuni nete qila wa qala o wi'i ma wi'ama, wi'ama ma o wi'i kon woni ɗum non ka haala men. Kon go minani kaari no wowla, minani kaari no wowla, mi jonnugol information ji, fausse information ko ɗum fandano. Kala ko nanuɗa eggina, kala ko nanuɗa eggina. En yewtino ka darsuji men feƴƴuɗi, goɗɗo ko natirta e ka dina ko ngal ɗengal, goɗɗo kadi ko yaltirta en e ka dina ko ngal ɗengal. Wallahi buyno waali ka gaburuji ko woni sabu yo ɓe waloyo ton ko ɗengal ngal. Won Imamu Shafi'i makiri non. Yaka mi andi innugol minani eggina des fausses informations, Allah inni miɗanu. In ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Kala information mo heɓuɗa ɗaɓɓutu source makko si egginamo, wota eggintum, wota information artum egginamo. Kalkilen ko himɓe jelo haɗi tawi ko fi information jiɗi wona gonga, des fausses informations, tawi ko habaruji fenandeji waddi ɓe. Kalkilen ko ɓeygureji jelu haɗi tawi ko information ji fenandeji ɓe hendi mo kala e maɓɓe ɗetti position ɓe haɓiri sabu ɗum ɓeygureji. Calcule ko innen wondema ko cae jelu haɓi tawata hara c'est de fausses informations. Calculen hay leyɗe piiri hay hara ko leyɗe de pays, leyɗe buy piiri hakkunde majje tawi ko fausses informations. Meddanayi on misal, piide misal ko feƴƴi Irak ko kon, guerre du Golfe. ɗe geɗe ɗe ɓe sakkiti waddude ɗo ɓe lancoya Irak ɓe wara toon million ji. Ko innugol wondema arme lourd no nder ton, arme atomique to ɗon no ton, yahen ha lancen yaha piira million ji wara sakkitorum ɓe jooɗi ɓeyni jaka information on ko fenandejo. Yo Allah dandu en jooɗagol wona kañum pidal ma pon ma ɗum source fi feƴƴingol de fausses informations, sabu Allah inni hiɗa ila wagala. Nani kari no wiya, nani kari no wiya, nani kari no wiya. Kono goɗɗo landotoma tum ko hombo yetima, mi ala e wolde de. Allah hiɗaɗin non kandu kadi peeji. Joni noon so ndaari Allah ko num attori o inni o hiɗa ila wagala, sabu ɗum ɗo bonnay hakkunde yimɓe ɓen ka fausses informations watti circulgol hakkunde communauté. Ma watti circulde ndaare ɗo goto ari jonni ɗo fausse information innugol wondema ɗaɓɓitu leeɓol e suratul bakara ngol ñawday coronavirus. Hande wallahi on masala konko yiɗon ɗon ko laginele ɓayi wowluɗo on yaltitino kañum kadi tuubino, kono ɗum hewtino ka honnum ka jungo ceernoɓe kumbaluɓe fo ka leyɗe arabu. Min mi yi vidéo ji tawata on non hara ceernoɓe hooloraɓe fo no javade ngal landal. Goɗɗo jonna de fausses informations lagine ɗum yajirano ha tawata annallam fo fenade makko nden hande no circulde annallam fo. Par ce que mi nani wajuji buy Cheikh Fawazan innen cheikhuɓe nantuɓe fewno ɗo inɗe fop jaabike ngal landal ka hikkori ton e hoorele source maggal ko lagine ngal iwi. Yo Allah dandu en jonnugol fausses informations no hulɓini. Antun jooɗoɗa inna ɗaɓɓitugol leɓol e suratul bakara ngol saha baɓɓe ɗaɓɓitano, ngol taabi ɗaɓɓitano. Ko ɗum waɗi musidɓe julɓe jangen, si en jangali en luttay e majjere. Allah inni mi yiɗa on nu qila wa qala.
pasi ɗum ɗo bonnay hakkunde yimɓe ɓen, bonnay hakkunde welduɓe, bonnay hakkunde aaden e ɓiɗɗo mum, aaden e ɓeygu mum, aaden e communauté mum, aaden e diwal mum, aaden e leydi mum ndi, hakkunde leyɗe e leyɗe. Si ɗum ɗo ñiiɓi, Allah kadi mi inni hiɗa on wa kasrati su'ali, ɗuɗugol lande, ɗuɗugol honɗum landagol. ɗo non ko be faamen ko honɗum nulaɗo faandi ɗo e ɗuɗugol landagol. siɗa landade fi a anda ko ɗuuɗi yo ɗuuɗi ella ala e muɗum, ina ɗum ɗo nulaɗo faandi. wa kasrati su'ali e ɗuɗɗigol lande. Lande haɗaɗe ɗen ɗo ko honɗum, ko mi mi lando fi testugol goɗɗo, seke mi nana kaari no jangi, minna mi yahay illa mi yehi mi landike ɗo a landal docteur Amadou Wuri, mi yahay min kadi mi landomo mi dara est ce que kankadi himo jangi ka mo janga. Allah yiɗa ɗum, parce que fandore ma nden nafi itto majjere e maɗa, fandore ma nden ko fi yawgol sorta goɗɗo koyɗe. Ma yaha landoɗa ko anduɗa, a gollitirta, a gollitirta. Ma yaha landoɗa fi a landike ceernojo to on jaabike man, a faala non ceernojo jaabotoɗoma an ko faalaɗa kon. No heewi hande goɗɗo lando masala ni illa ɗum ɗo ko riba, o yaha o landoyo goɗɗo kadi on kadi ina ko riba, o jinda hakkunde ceernoɓe ɓen ɗaɓɓugol ko hombo jonnata mo wondema réponse différent e ko o jonnako. Allah no haɗi ɗum piiji, sortugol koyɗe yimɓe, landagol fi ɓangilgol majjoron tigi, tentini non ka bayanaji, tentini ka bayanaji ko ɗum waɗata. Mi ara mi jooɗo mi winda landal min tigiri, mi ara min landa nelan kaari ngal landal ɗo, o waɗuɗo bayanan ɗo, hilan andi waɗuɗo bayanan o ala niveau fi jabagol ngal landal ɗo, kono ko fi hollugol jama on qu'il ne vaut rien, hay fu so anda. Ɗin ɗon piiji fof haray ko anniyeji bonɗi. Allah no ani kala landal tawowal faandore landal ngal ko faandore bonde, ko nden Allah inni ɗo o hiɗa ɗuɗugol landagol. Kono si tawi woni a landoto woni fi ya andu, ma a landoto woni fi ɓeydu andutugol ma ɓeydagol, ɗum ɗon ella ala e muɗum. Pihum tata bum kon Allah hiɗa kon ko ɗum wa ida'atul mali, yebugol jawdi. E musidɓe julɓe, Allah hiɗa yebugol jawdi, sabu jawdi ko nema, jawdi on ko nema. Piiji buyno wodi si jawdi tawaka hande piiji ɗin fof, piiji ɗin fof hande si jawdi tawaka laƴay. Ko ɗum waɗi Allah inni o hiɗa yebugol jawdi. Enen non hiɗen andi kono yebirten jawdi. Goɗɗo peɗoto ɗo peɗo ha heɓa gokkum yaha natoya e bid'a ko Allah hiɗa yarlaki mariage ji ɗin. Inna hiɗa faala jombindirgol goɗɗo sunna e farilla, yaha noddoya ñama kala ñande dawgal ngal haɓɓete, ame haalake yimɓe ɓen farudira ha yona yok. Après non si jombindiroyama ella hun yalti innen may laɓɓitoyen ceernoɓe ɓen ustaji ɓen ɓe ara ɓe ndara sen seeday ka sen seedata. Ya ahi, fewno ngal haɓɓete, a jaɓani ngal haɓɓe ka julirde, a jaɓani ceernoɓe ɓen ara haɓɓa ngal kaka sal amugol ngol feƴƴoyi. Kono si wayeedu ton pansan inne hande kadi yo ceernoɓe aru ko kamɓe wawi sendugol, ko kamɓe wawi sendidirgol. Musidɓe julɓe, piiji ɗin wallahi no yurmi no famirɗen non dina kam. Enen no famirɗen dina kam non, piiji buy no woodi no wayliti wallahi. Sa inni on tigi waɗugol haaju e sal ame moƴƴa, siɗa faala jombude sunna e farilla, ɗa faala yo Allah wallitoma heɓon jiidi barkundi, ɓiɓɓe barkuɓe. Ila faala yo Allah okke ɓiɓɓe barkuɓe e jurriya barkuɗo. Ila faala jombude hara ko jombere, hara na jokkodira, na jatigiyagal. Si woni ha aditti on décision ko Allah non barkinta, ko Allah okkata ɓiɓɓe, ko Allah okkata a jurriya, accu haajuma on kadi feƴƴira wono no o hiɗiri non. Kono no koynugol min on haray amete.
ya organiser ya non danyama kala worbe e rewbe jillondira wobbe même ko ton perdata be nguli mum ya ha dumal ne ha ko burno yurmude fo si problème no yanoyi hakkunde mabbe be na may labbito yen cerno ben yeto en nyaawore diina kan en wawata jamfade Allah musibe julbe en wawata jamfade Allah so inni wonde makko ngol laawol do hebir ton ko moƴƴi a jokkoyta laawol go marsane a waɗi haajuji me en siden faala barki e majji en reway Allah subhanahu wa ta'ala ka faala non a wata do organisude haaju e sal yahe ame ha ronke tanƴinoɗa ton Allah subhanahu wa ta'ala barkinay ngal dewgal ɗo ma hayso barkiningal habbo talla lakke muɗum e mum woɓɓe no wodi ko nyande mariage on ko nden nyande ɓe duufata kala ko ɓe économise no ko ɓurnon musude fof ɓe naɓa ɓe amoya ton ha yola nyande ɓe ukkodiri wo ɓe nodda ustasiɓe ma cernoɓe ma ka juulirɗe ma nyande ɓe heɓi haaju o tawi wonde affaire denna bo ma ko nande muɗum tawata ɓe wawata ɗum annade ɓe inna wonde ma haray ka juulirɗe haray ko ɗum ma ɗum o desida amugol araɗa desidi amugol waɗugol haaju ma e sal ama ara luɓoɗa miranji juulirde ma luɓoɗa kuyerji juulirde yaha gollitira fi amugol musidɗo julɗo a daroyto yeso Allah ñawete ɗin ɗon piiji ya ɗettu piiji ɗi o jeyi ɗin sabu piiji wonɗi ɗin ka juulirde ɗin na goɗɗo jeyi ko Allah jeyi jon non an ya yaha han piiji ɗi juulirde nden ɗumanni ɗin e inde musidal yaha amoya haronka a daroyto yeso Allah subhanahu wa ta'ala haray non no yurmi kadi ha fewnu ɗo ni yen andu goɗɗo no organise ɗo e sal ko ton o waɗoyta haaju makko on min mi nodde e inde musidal mi yaha e on haaju wallahi min kadi hela mari bakkato e muɗum haray non hiɗen andi fewndo ni leyɗe porto ko ɗum jaali ɓe inna haray mawɓe ɓen e ɓe amata ɓe waru bimbi ɓen ɗo waɗa haaju on hoota après si hewtoyi 16h 18h ama ɓe ɓen ara ama ko mbo ɗaynete musidɓe julɓe ko Allah wallahi en wata ɗayno Allah subhanahu wa ta'ala no andi ko soomi ka ɓerɗe men kala kadi ɗettuɗo himɓe moƴƴuɓe ɓen huutori ɓe fiiɗin piiji o daroyto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴi golleji men o yiɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni o hiɗa yeebowo jawdi no jeeya non e yeebowo jawdi ɗettowo ɗo haaju muɗum acca ka Allah hiɗi ɗon yaha waɗoya nokkugo ɗetta Lamborghini je kañum e limousine je jiilo e nder saare nden manto tawata en fo hiɗen andi ko honto iwɗen ko honto fewndi ɗen ka meɗen waɗa ɗin ɗon piiji ɗon fo hara ko fi yeddugol Allah yeeba jawdi yedda Allah ɗetta yimɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe falano ka yawde ɓen hutora ella on kadi no ara e hutora ɓen sabu kamɓe kadi hiɓe wawi no diina maɓɓe kan no duwaɓe sakkade yoɓe yaw goɗɗo so woni ha o heɓi duuɓi 50 yetelan kon ɗum naɓi on e salka amete haray musidɓe julɓe ɗo juuti seeɗa kono ko réalité mo wurutuɗen e muɗum c'est réalité haray hiɗen duwa sendidirde ko enen jogii ɗin difficulté ji hiɗen duwa sendidirde si a falama waɗude haaju ma on ka Allah yeddete modita yaw yeɗɗa moƴƴuɓe yo artawe yaw antum ɗuma groupe on waɗon probléme ala ko an faggiti kono ya hutor ɓeeɗa no yurbi e hoore kañum kadi ceernoɓe ɓen ma ustasi ma ko nande muɗum e hoore ko inneten ko koye ustasi o ma koye ɓe ceernoɓe ko ni yo Allah dande alatade ɗo fure na ɗo ɓe nodduɗa ɓen yo yaw amoya na ɓen lotete na ɓen kasanginte na ɓen juulete na ɓen kipata fino nattireta neɓi wo ko fewuɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en yo Allah subhanahu wa ta'ala hiɗin en ko moƴƴi yo Allah subhanahu wa ta'ala jiiɓin en ngol laawol yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en bone shaytan walla dandu en bone shaytan haray musidɓe julɓe mi janga hadith on nde wotere haray ɗo en juutini hande seeɗa sabu réalité on no nder ton haray mi janga mo
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا معك إن الله تعالى يرضى لكم himo hiɗani on ma himo weltani on si on waɗi salasan piiji tati wa yakrahu lakum himo añani on kañum kadi salasan piiji tati fa yarda lakum himo weltani on an ta'buduhu nde rewetonmo go'o wala tushriku bihi shay'an wata on sirkammo woni ɗiɗi wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an ende jogitoton ɓoggol Allah ngol on fop wala tafarraqu hara on seedali ɗi piiji ɗo tati Allah no hiɗi siyan waɗiɗi Allah kadi en kali wa yakrahu lakum himo añani on kadi piiji tati honɗi woni ɗin qila wa qala jonnugol information jiɗi wona gonga wowlugol kaari wi'i wa kasratu su'ali e ɗuɗɗingol lande hara ko landorɗa ko fi sortugol himɓe koyɗe naafi gollitirgol wa idaati lmali e yeebugol jawle haray ɗiɗo piiji ɗo tati Allah subhanahu wa ta'ala no añiɗi musidɓe julɓe ka lannitagol ɗo hara hiɗen tori sa woni a nodditorike ka fewɓe ɓen modi woni ka fewɓe ɓen ta nangu e jongolgol hakkunde ɗon woɓɓe no woodi a hiirayɓe kotoyji ɗin ɗiɗi kala sino amede a yeyɓe sikka ka julirɗe a yeyɓe haray ko ɗum Allah ini muzabzabina haray ɗum ɗon hulɓini tawon tigi mayidu e nafigan kaku haray lan hatta ɗo mi Muhammad Alpha haray yewtere anden ɗo ko dande do leke mi liɓi haray hinafi haray ko goɗɗo mi fandi ɗum annagol ko réalité on woni ko mi yewti fandore an noon ko fandore ko annabi Shuaibu mako no kon wama uridu illa al islah haray mi fandaki si wona moƴƴingol yo Allah subhanahu wa ta'ala ñiɓingen e ko feewi kon haray noon ko ɗum wonɗen e janngano nde deftere nde wonɗen e janngude e 22h30 sabu ko deftere wallayde goɗɗo fii yo iman ma on tiiɗu dégagade ndin tundi ɗon fof en maɗa haray lan hatta ɗo mi Mouhamadou Alpha wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara heydi kadi 15h30 e 22h30.